Manje mina namashansi unomfoka bani wena ungoka bani wena Mfosithole mina. Cha. Usho uthini umfoka kamqondo mina ubusho ukuthini ngizwile ubusho ukuthini umfoka kamqondo Phakathi kuphazamile. uthini letha la le mic uthi usho ukuthini umfoka kamqondo wena Hayi kuphazamile kushelela ulimi. ushelela ulimi uthatha apho wena instead of chu Hayi kujampekile ngaqalela ngaphesheya. Ujabekile. Angiyemzane efanele nihlale nimxhaphaza lena lapha edakwensango naye. Ayisole ngakusasa. Angiyemzane efamini. Angidakela nomsuno nje. Ngidakela nje. Mengameli wethu siyazi ukuthi ubuye emazweni angaphesheya njenganamhlanje nje siyakubona ukuthi uvathe iduku lapha elihle kakhulu. Uhambo lakho lube nje. Injani awuphinde futhi ngithi ngenzeni? Ngivathe. Uthini? Uyazazi izulu kahle wena. Hey lesikhathela amazulu azalwa makwelekwele egoli. Kunale interview kule channel ethi ezikabhoqo World Studio. Ne-heading yakhona uyayibona nje ukuthi ithini. Ikhuluma ngokwenzakalile. Yadlala nge-21 zikaJulayi 2025. Khona izinto kumele sisazi si-understand when it comes to izinto ze-content creation, YouTube channels and everything else. YouTube unamali. YouTube awukho ngama-views. It's about engagement ukuthi abantu ba-engage kangakanani kwi-video yakho, bahlala isikhathi esingakanani. Yingakho uthola ukuthi ama-views awu-2000 abhadala kancane kunama-views awu-1.5 because kubalwa ukuthi umuntu uhlala isikhathi esingakanani. Ingakho ubona ne-watch hour ine-different. Engizama ukuchaza la ukuthi as much as ungizwa ulimi lwakhe vele lo-strong eyikhulumela izinto ahlala eyikhuluma eyidelelela ayibize inhlamba yakhe, kodwa kunabantu abamthanda kunjalo aba-appreciate ukuthi nje usasekhona umaskandi uyibambile and futhi wayithathela iside lakhe emhletsheni ngoba obvious kwaba kuhle kwabanye lokho la lensizwa ezikabhoqo umnikazi wale channel. Ngiyathemba umnikazi wayo i-channel ngoba lama channel nawe nabanikazi bawo mawuthi uyabheka ukhamba isikhathi. Ngiyathemba ukuthi mhlambeni since aziwe ngizwe ukuthi umuntu olontshe ama-career amaningi ungizwe. If ungizwa nimazi baningi abantu abaphila kangcono ngokomsebenzi yabo abafika beyenza. Ungizwe lapho abasiza khona bayizinto eyithe ukuba ngconywana. Babine-talent abo bantu laba. Yes, ungizwe i-platform yayikuyena leso sikhathi leso, kodwa uye wayelapho enze lokho ayekwenza ukuze lowo muntu loyo kube khona ukuba ngcono khona. Manje siyazi ukuthi mhlambe nale ndoda le lensizwa nayo ibukile mhlambeni mhlambeni bahlelile angazi ukuthi-ke kufuneka into ezotrendisa into ezokwenza ukuthi yenze abantu bekhulume. Njengoba sikhuluma kumanje ngayo le channel, ngayo lento eyenzakalile. Ungizwe kungenzeka noma yini noma ngasiphi isikhathi. Inkulumo ingashelela at any given time. Akakhathalele kuthenjwa. Akanandaba futhi ukuthi ngasiphi isikhathi. Ukuthi kwesinye isikhathi into eyenzakalayo mhlambe nabantu babheka ukuthi ungizwe kumele athuke bani bebe happy. Mayethuka omunye bengabe happy ngalokho. Khona kade be-happy nje ngento ade yenza kwi-IFP. Khona kade bengekho happy. So kuyohlale kunento ethize eyenzakalayo. Kodwa mina ngiyathemba mhlambe ukuthi insizwa beyithwasisa ethi kuyibhabhadisa kancane mhlambeni nayo eyinika okuncane ukuthi ake ihlephule udumo nayo. Ngoba abantu beyazi ukuthi kunomuntu onjengalo one-channel ngoba kunzima kwa-YouTube. It's very very difficult ukunyakaza nje. Kunabantu abaneminyaka la, iminyaka ngampela basaqhwashaza njengenkukhu emzaleni, akunyakazeki. U-YouTube udinga iskill esithize
ufuna futhi u-excel uyimisele ube consistent ngomsebenzi wakho. Sometimes lokho akukho enough, abantu nje they just don't give a damn ngomsebenzi wakho owenzayo. So kuye kufanele ukuthi-ke wenze nawe izinto ezi-extraordinary ukuze ubonakale emphakathini. Nenhlamba suke yithuka ngizwe angimncomi, ngihlale ngikhuluma ngaye maybe zethu amanye abaculi ngalokho ngithi hayi kuye ngingabukeki kahle mawulokhu bathuka kanje. Kodwa-ke lapha umnikazi wendaba sibona ubhalile heading, i-description yonke into, wayiposta ividiyo yaze yaphelela. Okusho ukuthi-ke kuna something-ke akubonile thina esingakubonanga. Angeke-ke size sikhulume size sigamanxe kakhulu if yena umnikazi mhlawumbe wendaba kuwukuthi-ke akukho okuthize okuwugcobho akubonile nakuvezile. Maybe ngelinye ilanga kuyokuveza kodwa ngoba akakuvezi sizothatha ngokuthi nje nayo uyamthwasisa. Since naye i-channel yakhe ikhula, ihamba ngegiya ehamba ngalo, because kwa-YouTube kumele kube nomehluko, kumele umuve because akumuveki. Kunzima kule industry, kunzima kakhulu kule industry yakwa-internet ukwenza izinto aphana because urelaya kubantu ukuthi belike, beklikhe, bebuke nama-advert with the hope of getting ama-sponsors in the near future. Yikho lokho osuke ukuthemba, urelaya kubantu kahle kahle ukuthi emsini wabo abantu bazokunika opportunity bawubheke umsebenzi wakho so that kuzoba nezinto ey'ningi ozorecognize-ka kuzona. Uthole ama-better interviews as time goes on, ukwazi uku-interview abantu aba-better abazoku-attract-ela more people kwi-channel yakho. It's all about that, and then wenze ama-cent ambalwa along the way so that i-channel yakho izokhula igcine sekuyi-channel eserious, so ne-studio si-proper, equipment, even imoto yekhampani eyogcina usunayo okukhombisayo ukuthi we are moving, yabona. So i-YouTube injalo. So kulokhu-ke ngoba ngihlale vele ngimgxeke umacingwane ngikhuluma izinto asuke ezenza ngoba usuke edubule ebhekisa kwenye indawo-ke kungabe kusafika kahle kwabanye abantu. Kodwa kulokhu angazi ukuthi yena mhlawumbe bekuyi-sketch, bebeyikhulumela or bekanjani. Kodwa engikwaziyo uma siphuma ekudlaleni siphuma ekuthenini ngezwe bayithola inhlamba sebathatha ama-side kabusha emdletsheni. Maningi ama-career ongizwe awalontsha. Kunabantu abanama-channel nje abaziwayo nje generally nje through yena ongizwe. Ubasizile yena abantu ngandlela thizeni. Ingangaba right maybe ngandlela thize-ke indlela yokwenza, kodwa kunabantu asebaziwayo. Abanye abantu abanayo indlela yokuthi bazotrenda kanjani, bazokwaziwa kanjani. Ungizwe-ke usebenzisa lokho-ke akusebenzisayo ukuthi yena lowo muntu loyo agcine esemehlweni abantu, esematheni nanomsebenzi walowo muntu lowo mhlawumbe unyakaza. Ngoba ukuthola i-opportunity ukuthi ukhulume nomacingwane kuyi-privilege khona kulowo muntu loyo ukuthi umfake nawe kwi-channel yakho. Kuyinto enhle kakhulu leyo. Kodwa okukhulumekile about indaba ephakathi kwabo bayazi bona bahlele kanjani. Angeke-ke sigxeke kakhulu ukuthi hayi ube wrong, akabanga wrong. Akukhona okwami lokho. Insizwa nayo iyazi ukuthi isebenza kanjani, ifuna ukuthi i-channel yayo ikhule ngoba into ebalulekile kwa-YouTube ukukhula kwe-channel yakho. Akukhathaleki i-channel yakho ifika kubani, whether ifika 100,000, 500,000, 1,000,000, 2,000,000, it doesn't matter kwa-YouTube. You have to keep on growing, you have to keep on growing uze ukwazi ukuthi ube ne-channel, nize nibe ne-studio njalo, nibe yi-network. Gcine sekunamanye ama-show eniba nawo kuleyo channel leyo, you understand. Gcine nje kuyi-network, gcine engaseyona leyo topic eyodwa uhlela u-face ugcine usuqasha abantu abazokwazi ukuthi benze eminye imisebenzi because it becomes too much uma indaba yakwa-YouTube ikhula. Ilokho okwenzakalayo. So siya-understand mhlawumbe nabanye-ke ongizwe bamaze ey'thukela nje inkosi uMaskandi uKhuzana, but it's fine. Kulokhu-ke mhlawumbe nabantu bangathi kuyibona indlela, angisho ukuthi u-right ngendlela enze ngayo, kodwa ngithi bangayibona indlela since yena insizwa le kuwumuntu ividiyo egcine ipostile. Bekuyilokho nje ebengifuna ukukuveza. Ngibonga ithuba, ngixolisa nokukata kakhulu kusuke kube kuningi.
okusekhanda umuntu afuna ukukuveza, thola umuntu ividiyo siyaluleke iba ngaphezulu. Kodwa lokho suke sikukhuluma suke sizama ukuthi komunye kugcine kwenza isense, kugcine kwenza umqondo. Angeke sixake konke phela okusuke kwenziwa umuntu, even if noma sibona ukuthi mhlambe la ama-intentions ebemahle, kodwa indlela mhlambe nanze ngayo uthathe ngo-left, mhlambe nama-intentions bekukwenza kahle kulo muntu lo, ngendlela yena azi ngayo ukuthi mangenza kanje umuntu ngiyamdumisa, umuntu uyangena kubantu. Bekuyilokho. Ngiyalibonga ithuba, nisale kahle.